Tolio Bogambi. Okay, the Bakin Yumbedi and W. What don't I go at the my summer lega? I am very serious about this. Mumma the video whatever solely as a Mabuni. Maybe in the Morojavi Koruga, Manano to Nana in Endere Apa. Ata kuambia wa ndugu zangu wanisikize kwa makini. Sisi kama Wakisii kwa kidesturi yetu, sisi tunaishi kwa amani na tunatengamana na wengine. Hatutaki maneno ya kwenda kukomboa na kurokota watu kuja kuingilia mikutano ya watu, kwa sababu una uhuru wa kufanya siasa yako vile wewe mwenyewe unataka. Kwa sababu unataka hivyo no yeno mondo hiyo bo maneno nyabata kete na bago jali no yeno nyumba kusinga nyakateta araro no yeno musibati yali nyatete kujumakala nyoro yora mwaja munyome aberega akole siasa ya kwa sababu unataka hivyo. Lakini mwakani musibata yora mutake mwakani so wana nye mwakani musibata yora mutake undeta yora mutake bamenyenere kama nawe era mutisa lakini boto tigende tumere ntokole bintu byeito kutonda moigo mbaba sako toma abana babantu okole bikoli na virtual jego ronga waje wasalime sangekana na kiongozi yeyote ambaye anataka kufanya siasa ya uchafu kama hiyo sisi hatuwezi kukubali. Na kunyamaza tumenyamaza ni kwa sababu sisi tunaheshimu sheria, tunaheshimu katiba. Lakini haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Waelewe kabisa, haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Kama huo ndio mchezo wanataka kucheza, tuko tayari hata huo kucheza. Na tutaucheza sawa sawa. Kwa sababu wanataka hivyo. Yeah, wajiheshimu, wafanye siasa yao kwa heshima na wakati heshima kwa wengine. We chose democracy. We chose multi-party democracy, which means every party, kila chama, hata yangu mimi mwenyewe, hata ya rais na ya wengine wako na haki kwenda mahali popote Kenya hii kuzungumza na wananchi. Lakini kwenda kulipa watu usiku kutafuta pesa eti watafute kisu na wengine kuua watu wengine. Niliona wakati tulikuwa na by elections za ile Nyamira, mjumbe mmoja kutoka hapa wa UDA eti anatembea na watu na gari ambazo hazina number plates na mishale na mpanga kujaribu kuua watu. Ninawaambia hivi, anisikize kwa makini. Hiyo maneno tumemaliza sasa na ikome. Tumalizie hapo. Kwa sababu kuanzia sasa kuendelea mbele kama hayo ndio maneno wanataka, tutawafundisha vile inafanya. Sawa? We will not accept it. I will not be intimidated at home. I will not be. This nonsense must come to an end. Upuzi kabisa waje. Hakuna mtu, mimi wacha niwaulize hapa kuziba mitoti ya mabodi. Mimi nimetuma watu kwenda huko Sugoi kuinterview na mambo ya huko. Nimetuma watu kwenda kuingilia mambo ya wengine. Mbona sisi tuingiliwe tukiwa hapa nyumbani? Eti unajaribu kunitisha hapa, kututisha hapa, to intimidate me. Na kio Montana hoteli natoka enda sehemu. Hapa ndo wangu mitoti ya mabodi. Na kio Montana hoteli natoka enda sehemu. Na wakandinja utiga onye batakete kongita. Actually the best place more angitere musi because hapa kuzia wanaona ndikana kwa watu wa minto na muelewe hivi hiyo mambo is lower than primitive. Mutawacha hii maneno hii mnapelekwa sijui na nani. Kama mnataka hiyo ndio mnataka kucheza, tutawaonyesha. We will follow you to the gates of hell. Msicheze na sisi, tukae na amani, tufanye siasa ya amani ya kuheshimiana. Mimi nawaambia wale ambao wanafuata sisi, msiinterfere na mkutano ya mtu yeyote. Kama mtu ameita mkutano chama chake, whatever the party, tumeamua Kenya is a multi-party democracy. Mtu yeyote ambaye anataka kuuza sera zake, we should not interfere. Kama hutaki kwenda kwa mkutano wako, kaa nyumbani. Si uende kwa mkutano eti umebeba panga, umebeba arrows. Unabebea nani arrows? Kwa Wakisii wenzeni. Huyu sasa eti ananibebea panga kuja kuniua mimi. Hapa kuzina mota ketengo. Akani huyu kabisa. Abana wote uiga. Tualemele iya mangana ya for a long time asenye ntue sikete. But that does not mean na yoto wote gosento okorege. Onye batake to okorege ndekyo. Itigamba tebi mama nyetu na bala kore na temba kumanya. Ekenenge ntotora akore style batana korora they will be so sorry. Kero
omuntu akore siasa yae n'omulembe abantu baminto mubasa kuuma ni montonde omuntu okorichikura montonde wensiri kichikura n'omulembe twachane buna abantu abamo abana abana abaminto nabanganto etainese birengeryo we respect them lakini nabara besike toibona nje besike nga ina atoma abaguzi bachikora abantu zigizi mwana barebe ndebe abantu bandi bamenye gochaga batabuga even defined responsibilities bagocha goturama baisi bandi bali osenga kibatomire domaji none kazi bakore serikali nereri bacha kusiga gotosomera buna tokomenya abagusia tata batebuna tokomenya na motare tata tebuna tokomenya bamenya ko babo mutunge bako bachibesa 2 million kero muchumbe ngamo banga abantu bagende gosali musangerikano Matiang'i omuntu ankani tinja seito na motare tego abangi namora namotare tenga tinja gako bakwani tigakero montari yobogambi onyo yobogambi akwane n'abagusi bagochore ngora lakini nye gotaete chimbera ngotaete ko ita abantu baminto batinde kuo manya kanyoro bogambi we will not accept kwe bwana nge naenda abantu banga bunaba mbaba se kwa uri bako gambereze kati omuntu rato gambere all you turn against your people kati omuntu rato gambere osangereria bamuraga bechi bigibya bayechibesa na nemeyo na bana besikuru polytechnic ngabachiko sadi musangerekana ono muntu isaino bogambi onye kuangiru n'abantu egazi yako zinira abantu bakwangire genda obere seino uzobere buona mukao uzoba mutali boyo ya lakini tali ngobende uchakoligia abantu style y'abantu bakoruga agusi nataka kusema hii style hii MCS wanatishwa hapa etio kwa na Matiang'i musangerekano go wakwa you actually don't know what you are trying to play with mochago bendiye sa kwenye njeka na mo to ira ga buto chago pimana na inu go moranganye I'm telling you so on tell boyo yeah so utwa romarembe tozikaba na ibaito noemba libangele chikura to basike kero montako le tamu ya yale meri de mulia baga le mbike akole lakini talinga igo chago tianira abantu bande obatebi umuntu nabatebi abantu nga njenda gokolere Matiang'i ababuzimu anje nkoru yani njenda gokolere Matiang'i okwerora kugunkwara njoro naye ngakiora nkole ababuzi abanzo bakole watige mananaya wache hii maneno tomenye no mulembe na ndio batwara masikani toibona lakini nyambao twara masikani na botoko babundiza masikani talibo mwabundiza abantu bata masikani taoni ya igoro na keroka bakamabundiza na ene tigamba tebi dero tinde ikwere na my on this matter onyo muntu ochotema go interview ene mesangerikano yetu to koraga na botoko mworokia masikani to mabundiza to igona ni that is it basic na into basic I will respect them. I have restrained myself because I carry the burden of leadership with responsibility. Tozika bantu bonto bonse kunegesa ntu anakoramana bawe ya jaemba gamba onyonka gamba sagini gamba ntu anakorora mekoneye na onyo oyo ndo ngwa na bega bana eni ejita mubere ntu anakorora bantu ni miore taoni emeyo tikiangu yani emeine robogambi abana tozika bantu baito egende ekera goita abantu baminto oitera manyinda yo mugusi ngandege soko lyobogambi otinde lyobogambi bwao I can tell you tego koira ndonse lakini nyenele iyo tagete we have restrained ourselves for a long time lakini nyenele iyo tagete mweje go interrupt mesange kana tokora egende kyota toka na toke manitwa yakora we will show you na keokoru kwa bwana nile arambe ikole reiga abantu baminto monkonyere omwana oyo kibagendi nero nzirete monkonyere Richard Onyonka nero nzirete monkonyere abagaya batona barwana ubanzirete ayi ngoro jinano nawo dana bantu temota identa debosa mondo tabaga bantu otena ni kwata bantu baminto ni mwate sekeri machokuta odarako ni mwate chane dongera ni mwate Bridget nimwate Dr. Ondari nimwate abantu abandi bamizotana komo nimwate babatebe nimwate kemosi otana komo nimwate Richard Tongi